Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Kas makita minda. Ladawan ni Arnel nga nubium ng isa't sinong bata mimbes nga siya. Tricycle driver lang. E din ito mga obisina at nakatakdak lakarit kanya. No apay nga kinarabal na ti may isa lang nga tricycle driver e din ito mga obisina. Tapi siyot kinayat mo. Gabuti siyot ipatpatid ko, Sir Lito. Ngem, di pabuyak king ka na gito nga ladawan. Ito mo na, kitam ti kinasweet da, iti estudyante nga pasayero na. Okay lang deta. Okay lang. Kaya dito nga deta ni Arnel. At akababay ng babae, iti mismo nga ruangan ti may nga hotel. Rumrumuan na. Naggaputa. Harapan nag-check-in. Dede ka diti klase ti boyfriend mo? Nga kinayat mo imbas nga siyak? Nga siyak ka mga opisina? Dakkalakarit kanyak dito eh. Sudga po na aramidak ti amin tapno, agsina kayo. Ket siyak ti ayatem. Siyak ti ayatem. Gabuta siyak ti talaga mangipatpatag kang ka. Awan ti sabali nga chicks ko. Sana ka playboy. Alawan, beso, amok tuminom ti arak. Amok tek sigarilyo. Hindi magagangin lang dahil nga bisyo. Yung sana ka sugador. Sa anak nga babaero. Sige lang ti patpatik ko. Mamati ka kumakanya. Kasaritak ni Lito, may panggap ka dito nga banag. Inanugot ni Lito manunemi di estudyante nga kinapicture na nga pasahero na. Ngem di na inanugot manunemi nga adda in hotel na nga babae. Ararami din amin na nga Sir Lito ti pamuspusan tap nagsinata. Kinuna namanong. Nga dayta ti kapunan no apay nga saan kun nga ingas kaso pa dayta. Kahit nga saon manong adda nga pa-check ni Arnel ngem ni Sir Lito. Awan idin ti problema manunemi ngem idi amunak kininanang na. Dito yung imprang ka ti ina na manunemi nga saan ka nga kayat. Amom ka di nga dahawayana nga nagasagana nga mga asawa ti anak ko. Dede ti rombeng nga pakiasawan na. Tano makiasawa ti hawayano ni Arnel. Sigurado nga maalanak. Kat maalak tumatigit anak ko. Umasenso ti biyak mi. Iso nga nung talagang ipatpatig mo ti anak ko, Minda. Set him free. Makisina ka kinkuhana. Imbagak nga rod dayta manunemi kini Arnel ngagsina kami. Sika ti patpatig ko. Sang ko kayat dayta nga hawayana. Idi tulod na kung dito balay manunemi sang kung nga nariklikan idi arakupan nak. Arnel, kahit kung ipaniknik kang ipatpatig ka nga talaga. Intulod nak dito balay, kaya sumrek kami nakapatay iti silaw ti salas, idi arakupan nak ang kanak manunemi. Diyak na pupuutan. Nga da kami iti unek ti kwarto. Kahit dito'y, ana isagot ko, ti amin-amin ko, kini Arnel. Tingkay nangikan papagayam ket subag manulay nga paset ti pagkasalitaan ni Minda iti Lawag City nga dayto iti may kadua umuna ngentay pagkasalitaan ngentay pagpilyan para ti panakapili ti best leader of the second week iti bulan ti October. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii, kaya di program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio, DCJ Silawag.
Ni Manong yu anemi dato, Nemi Ruiz, host ti lagip tinapalabas. Kat madama kayak bibuya dito yung page ni paring Ray, nga Ray Fiesta Sentence Award. Paki-share, paki-like, kaya saan kayo pa nga nag-follow, paki-follow. Ito na may upload dito yung video, iti YouTube channel ni paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta YouTube channel. Paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kuma, saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Kaya, ingay ito mga gan, na kompleto ti pagkasalitaan ni Minda into no 12:13 kada alas 2 nga oras ti lagip tinapalabas. I-share ko tumit lang dito yung programa nga lagip tinapalabas this page ni paring Ray. Ikadi madamang nagbibuya kanya kita. Happy watching nga kayo ni Fe Ragukos Bacani, Josephine Stango, sabatan kini Norelin Perdido Tamalay, kanda dumapay nga nagbibuya. Salamat po kada kayo. Hindi pa nang i-share yo. Kahit siyempre, kahit kung ipalagip, dagiti abakin, dagiti nagasat nga mga abak. Grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award. Hello, Kenny Disyong. Naragsakin ka pa nagbubuya, Disyong. Kaya padanan takak, iti sabalin to pa yung pagparangan, ngayon tayo pagsasalitaan. Kablawang tayo man, tayo kang kanawin nga gisi-share, gila-like, dito yung page ni Paring Ray, no, kasta nga programa tayo, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. ti Hawaii, ni JCB. JCB Bumanglag, iti Hawaii, Erlinda Stabilio ti Hawaii, ni Erlinda Panterosete ti California, Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, ni Merly Biray iti California, Dave Rapilio Agtang iti Vindar, Ofelia Bagawisan, ni Trin Agpawa iti Lawag City of Josephine Stango, Marilyn Tamayo iti Solusona, ni Bonifacio and Loring Ventura iti Las Vegas, ni Paulina Balwalwa Bautista iti Waipao, Hawaii, Wilson Gawiran iti Las Vegas, Nevada, Pemi Acorpus iti Kilin, Texas, Shuni Asuncion, Bami Palada, Lynn Milanay Alvarez, Singapore, Gilbert Pascua iti Los Angeles, California, Ellen Cadiz iti Kauai, Hawaii, and thank you kada kay aming sangapada. Okay, thank you for watching. Akikita tayo tumanin.